हेलो गाइस, मेरो ब्लगमा आज स्वागत छ। अब हामी चाहिँ आज 2-3 को लागि चाहिँ लन्डन जाँदैछौँ होइन, हाम्रो फ्यामिली। यता अब यता हेर, साइमन, म, सम्झना, सहाना, we are going to London Victoria. London. र हामी चाहिँ अब ट्रेनको वेटिङमा छौँ होइन, ट्रेन आउँदैछ। अनि साना साइमन Hello. ट्रेन वेटिङमा गरिरहेको छ। Hello. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Salam. हेलो साइमन, कता जाँदैछौँ? London Victoria. ठिक छ। Where is that bag? We have to put this in the bin first. Let's put this in the bin. Thank you. बुढाहरू ह्याप्पी मिल खाएकोमा एकदम दङ्ग परेर बसिरहेछन् होइन, भिक्टोरियाकोमा। It popped out. You have to order it in, okay? गाडीको बिजी छ दुइटै हात। Simon! Come! उसलाई फेरि के चाहियो होला? Little bag. Not big bag. You have to stay. Okay. भिक्टोरिया अन्डरग्राउन्डमा छौँ हामी होइन। साइमन, मम्मी, यता I've never been. The opening thing. कस्तो भइरहेछ आजको टावर ब्रिज? Good. सम्झनाजी, साइमन, I like the tower. सहाना। I love the- घाम चाहिँ रहेछ होइन, तर एकदम अलिक We चिसो go. चिसो छ। We go to the ferry to the London छ अब Eye. हामी अब On फेरि the के ferry to जाँदैछौँ? the London Eye. लन्डन ब्रिज, टावर ब्रिज। In the Thames, there will be sugar.
One more, Simon. Look, that beautiful building, Simon. Look. Look, the plane. Plane look like Simon's face. Remember you made face? Here, pick it. Stop it. We are going to the train. एउटा बक्समा कति लान्छ भन्दै छ Big Ben. Now, Simon. It's an underground station. होइन जुबली लाइन वे आउट होइन हामी अब होटेलमा आइपुग्यो होइन होटेलकोबाट चाहिँ यस्तो मजाको सिन देख्दो रहेछ तल यस्तो सिसाबाट होइन अनि त्यसपछि जे होस् राम्रै रहेछ ल हाम्रो ट्राभल लज पनि आयो होइन यस्तो सिन देख्दो रहेछ है पुरा त्यो फस्ला जस्तो सिन त पुरै आउँदैन ल गाइस गुड मर्निङ फ्रम लन्डन ल यस्तो मजाको भ्यू देखिन्छ है घाम पनि मजाले लागिरहेछ बाहिर केबल कार पनि चलिरहेछ त्यहाँ पुरा पर अनि त्यसपछि यता अब साइमनको बेडमा साइमन पनि अब भ्यू हेरेर इन्जोय गरिरहेछ होइन अनि हेलो से हेलो साइमन Hello. हेलो साना Hello. साना हेलो मम्मी अब के ब्रेकफास्ट तल खान जान रेडी हुँदै हो क्या ल ठिक छ ल Are we going to that door? Red lighting color. Doors opening. Doors closing. Going up. Don't jump. 17th floor कतिसम्म रहेछ 70 सम्म रहेछ जाम न 70 एक्जिट It said VIP. Why 6 and 17? 6 and then after 17 Doors opening. We'll watch from the top. Wait. Wait. What double will be?
Is it Harry? We are in 5. Number 22. Sit down. That's number 5. Huh? That's number 1. के हेरिरहेको रे भइसक्यो The city. यो चाहिँ हाम्रो 17औं तलाबाट नि I'll see the city. What is this? ल हामी बकिङहाम प्यालेसमा आइपुगिसक्यौँ यहाँ चाहिँ अब राजा रानी बस्ने घर रे यस्तो छ ल होइन होइन साना लेट्स गो यिनीहरूको 0 भइसक्यो नि This is what we talked about. That's the thing. It's so frustrating. गर्मी न ल्याइकन त्यस्तो बाक्लो लाग्छ